Ki khubor ka Batesi TV. Pindon kam da ka Mahindra Power Roll India's #1 generator. Pinlat ka khuslai lahamiet nishai. Spare parts but service ru pinyo klem jing khuslai. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. President Jaiñtia Tourism and Environment Society by SK Latu, Playthu Baga Society Shen Kansale Banyakundu, you Chief Executive Member Jaiñtia Hills Autonomous District Council, Bat Hombor Shiwat, Bankarpa Reka Council, Bakan Shimti, Hakopanya Yakatama Discover Jaiñtia, Hadin Baga Society Kalapan Pau, Bakamla Shu, Bandang Beteng, Yakanikam, Namar Kajing Hiran Chipapalan, Jingïoh Pisa and Pilong Yakatamasa. Yakani, ubat latu lapan pau hakmad executive member ke GHADC, bat JC Suyam, ublalong kumukongsan, hagajing thongi kitan riding, kisintiyo ki skod, nolok kiwe ki company tanat, ikathat lasken, mukla 3 junction, jawai bypass kebehe ars pa arpau mita. Kasin jam baka society ke lapan itanat, yakani ke jaka, kalong ban kring, ikinong jengok kai perthei, kiban syong jathat, hagani ke jaka, syua bikin syang keleng ke jaka jengok kai, kiban ha East Jhadc Hills District, bat ha West Jhadc Hills District. Bagi jingman yang geri Jaiñtia ke ngiklam depan sini. Lai hiwan itau dasan lerlo. Kideng ki prau mem. Kideng ke sek ko mem de. Ke Jingïoh chong changan mem de ko. Tang ni menta wa penjot wa penrami wa penkodi wa peludi kamariang. Kani ke environment. Lalalai na do ke ten yong blai. Na do was senus dang ye ka pertai. Dong ye ka. Ri sumar. Benek dia kata ikrah. Ilok umaya em giwangat kumpungan. Ada cemi tena duk kitab Genesis. Dah hikai go i. Wa kamono ri sumari. Ye giden ye giprau giden gisek. Wa benek pensa ki wa mi nakan itu. Entok iwa si. Entok iwa mi tam iwa bahata. Ha go benek pensan. Ya ga longreyen ge yong ayong pi. Ha go chat ku kiat. Ha go jingkot jing kiat em go ite. Ngakan tu ye pi. Uya kre i ga kam. Rengkat ke mesin kau koit, ke mesin kau sengur, ke mesin kau klan subah. Nga kau nong mi kemat, kadwon uye. Uye keju kejek hibur bakian yang nga. Dari kamtam upen em kami ka. Kau bor ke mesin, kau buit kemudian, em kau happy. Em ale iye nya hinim to iye nya semen nga iye nya rengkat dang em di arngut kidenya ke yang nga. Rengkat kini mau merendam presiden burom, ye pi ginong krek kau. Ibu orang ngang ada muang asyik biar. Ada dak em gibu halor, dak ora gini mau merendam, dak ye selok waki, dak ye chong waki. Mat kamtam, ye gijing em kam giyong pi, yoluti gini kesini dak man gi, kyo sukses. Nah iwani tahu ye nya, ye ibu orang bakian yang ngam jo bersama. Memjet ki bro yang ngau mana kau em jusiu cekri tangi umur mai konton si, jet yang ngau cekri ya, ya geri Jaiñtia, geri lom Jaiñtia giyong i, cekri kadi bor. Yes, naga pasti yang ni iwan. Wo yarap i hite bentah wo ble i fencing i gini ga kau ya tek i gini di. Dan chau poi si gini ga jing kho wo tu ayu e chau chipges. Wa asku itu an bentah wo hajing itu wo chipges. Te maka madasnya pintu ni gini gi nong club yang i dimension gi ya gini ga program go jo le i Chip house nem mencuat, chip house nem. Nadu arjan ru hadu arjan kan ru teto ketika Discover Jaiñtia Festival. Kau hari kini por kau week festival kau man popular bah hari Jaiñtia yang ini. Ketika Discover Jaiñtia dile ika kleng keri Jaiñtia.
Untuk do hejwai, hendak kita senang juga mem ni jangan kita mem mukawari, kita senang juga rakyat. Cadu cita aja kuator, cadu cita aja senang rim, cita aja nartiang, nita aja war, cita aja dauki, aja sokha aja. Kalau ni tahu, dah dep kawari lembag te festival ke Disvocer Jaiñtia, aku tu kepor, okwa iu great ke awareness i bro, wa ke environment wa kedur sim tak ju MKM. Dah ke senang di tahu iman gi gomiat, ibu rawan gi, turis lawan gi, ibu yang i daw ya mentoy gi. Ton request i ya ke district council, ya take over no ke ni Disvocer Jaiñtia festival, ya organize no ki dah council. Ni bah, ke district council man hari ni ke festival, kawi ke bentar tak buat kaman promote ia culture yang ini. Ibu nak lagi senang wan ki lagi culture yang ki Jhadc ki ruai ki show ki bonja ki activities. Tapi district council atau wan ke kawi ke sarkar ke promote kita kamjuk le ia kata ke kam employment lembaga tourism. Taongi tan request ia ke district council yo u chimno ka gani ke Disvocer Jaiñtia siki yo organize no bagi bor sarkar district council. The deputy rai kata sa sewo temu yang iyo ulia chem iyo CM yo ke Jingïoh bah kata tersiang komen ni udah mau jadi iyo man executive member the yo open siang rah o kata the request iyo jadi wa dawi kata ke Jingïoh gini kesini daw lali chem yo CM kata ke Jingïoh wa dawi ko PCP tersiang bah lalu to iyo o carry forward ya kita Jingïoh yang ini nang wa ya emi kita regular festival goman gesnem dapat kita ya uman ke Jingïoh ya ki yang ini MK mo preserve to conserve to protect ka ni ka environment ni sodong supun m kai bat kana ila wa ko ye u protect ko ye u conserve environment ye man ka ni ka thau ka mo man ga ni to they go to me yekite jo kan mo bi demi yo we can news form di wa we ko em ka mo ni to dong ke kas ke kumkas ha ke chisngi yo rin pediar mesin oksigen le to dong hai dor ka ni kendi spa chi to dong dis kendi arjan yang spa chisngi le paus ni le im senya chenya paus na ni bot karong kapuluh itu, makna makrai, masuk, uyulai, ini dah berkali, walau dah ni ke trend, wakini kibru yang wangau pi, bersih kan ni ke environment, the boy, they tahu imnya paus nang the batang le paus semua, kami ada lagi, dah kita kedau, one ride, kam ke Jtes, curup walking hard. Tourism, ya tourism, why that? Open net Pisa environment. Kesukur tu pi, kam pi kedak kita pi, kam sam cekamat. Nanti benar kat orang tu kedi yang pi buat FNFT, berkat FNFT kiksugi merik mengkuwi, pertama nurin penyiar mesin ila de UTM kat ni berkat ni kat. Nanti dawan rakyat kedi berprojek. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.